Kod mene u ruci je Tardijev Ledeni demon, još jedan od onih stripova koji su doživjeli svoju premijeru na nedavno održanom, kako se kažem, sajmu knjiga za koje ne znamo da će se desiti i sledeće godine. Ja sam čuo da će se desiti još 2 puta, evo je sad primjer. Još 2 puta i onda, i onda ćemo da vidimo šta će bude sa time. Ko zna šta će biti sa time na kraju krajeva. Nije to naša priča trenutno. Jedna sjajna novela, odlično nacrtana, tipično Tardijevska. Da, tipično Tardijevska, hvala kolega, ali mora se reći da je ovo Tardi na početku karijere. Dosta onako malo i slobodni crtež. Njegova je priča omaž, naravno, Žilo Vernu. Putujemo u neistražene dubine, igramo se sa ljudskom psihom i sa ljudskom željom da se večito dominira. Crno-belo izdanje u izdanju Stalkera iz Beograda, zaista pohvala izdavaču, ne samo kada pričamo o dizajnu, nego i o prevodu, o prelamanju čuvenom i svemu onome što jedan pravi strip donosi i lepo miriše, tako da možemo da putujemo u dubine i da vidimo ko je Ledeni demon. Pušćajte prilog. Čini se kako je putovanje u nepoznato najzanimljivija forma pripovedanja, jer tako se najbolje može opisati razvojni put nekog lika, njegove sudbine i, metaforično gledano, metamorfoze. Putovanje Žaka Tardija sa svojim naslovom Ledeni demon desilo se skoro pre pola veka, tačnije 1974. godine. U ovom crno-belom retro steampunk ruhu autor je pokušao da osmisli strip kakav bi zajednički mogla sačiniti njegova dva duhovna francuska oca, pisac Žil Verne i umetnik Gustave Doré. A ako odemo još malo dalje u samoj analizi korena priče, na ovom mestu možemo otkriti i delove mozaika Konradovog Srca tame, a čak i čuvenog naslova Drakula Brema Stokera. Antijunak je tu i zove se Jérôme Plimier, romantični i naivni pustolov u pokušaju. U mizanscenu okrutnog Antarktika s kraja 19. veka, Jérôme postaje svedok neverovatnih dešavanja oličenih u misterioznim nestancima i potonućima brodova. On je ona vrsta lika koji se ujedno i plaši, ali sa druge strane želi da se vrati na mesto zločina, kako bi osetio šta se zapravo krije iza ledenog pokrivača. Dakle, spreman je da zakorači i na drugu stranu sopstvene ličnosti. Ukleta i nemilosrdna atmosfera hladnih severnih voda perfektno je dočarana kroz skoro linoleumski zapis tada 27-godišnjeg Tardija. Krucijalni likovi su crtani na granici groteske, što još više naznačava njihovu izvrnutu psihu u želji da vladaju svakim metrom naše planete. Stoga i svaka stranica u svojim vertikalnim postavkama stripovskog kadra deluje kao neki ledeni breg u kom se krije zlokobna tajna. Tardi nas vešto obmanjuje da pomislimo kako se iza lajtmotiva tragedije skriva nešto nadprirodno, onostrano, nešto s one strane sna. Ipak je poenta da je svako zlo samo kreirano od strane obične ljudske ruke, poremećenih mehaničara ljudskih duša, ludih naučnika, umišljenih genija. Ledeni demon je prava minijatura noir avanture u 7 kratkih činova, sagrađena i od primerene doze elemenata humora apsurda, pa čak i parodije. Na istom mestu poznajemo i jednog tada mladog autora, čiji se stil strpljivo gradio, dok je njegova olovka već otkrivala budući potencijal. Mnogi kritičari devete umetnosti će se složiti kako je ovaj naslov načinio jednu od temeljnih tačaka Tardijeve karijere. To putovanje i dalje traje.